Po Bog zna koji put smo sa Sevdahom doputovali u Belgiju. Ovog puta povod je bio učešće na internacionalnom folk festivalu u Hojku. Kako sletili smo dan ranije, imali smo priliku uživati u mnogobrojnim ljepotama regije gdje boravismo, Flandrije i grada Gerardsbergena ili po francuskom Gramona, gdje smo bili i smješteni. Iskoristili smo tako dan za šetnju do crkve Demur i panoramskog pogleda sa ovoga što oni planinom zovu. Pogledajte. Majko mila. Pa onda malo vožnje biciklima, nakon čega je uslijedila potraga za dječakom koji piški. Navodno za razliku od onog svjetski poznatog dječaka u Briselu, ovaj djetić je stariji 160 godina, a eto iz nekog razloga osta nepoznat. Darko nije zadovoljan. Sutradan valja na posao, pa se uputili smo na festival u obližnji gradić Hojk. Tamo nas dočeka jedan ozbiljan čiko koji nam vrlo profesionalno objasni koji su to naše obaveze tokom boravka na festivalu, ali mi po dobrom starom bosanskom običaju se ufati smo hladovine i ajmo zjale prodavat. Inače, festival egzistira već 25 godina i stvarno je mjesto odlične zabave, gdje su svi nekako super happy. Pogledajte. Pa čak i ovaj lokalni svire koji je Haman uspješno pronašao mumija. A Irfo je happy opet. I tako nakon popriličnog ignorisanja svih uputa o ponašanju na festivalu, sakupi smo se konačno u backstage-u da probamo instrumente. Nedžad testira kao što vidite kvalitet činela, a za kontrabasa. A ova divna gospođa Haman ode da najavi naš koncert. Valja pohititi jer je uslijedio ozbiljan Sevdah party. Pozdrav Belgija i što bi rekli Sevdalije u Flandriji. We houden van jullie. Hojk.